فرید اکسپرس پیشنهاد میکند. مغازه اینترنتی فرید اکسپرس با شما تلفن های موبیلی گوناگون پیشنهاد میکند. تلفن های نو با صفت و نرخ های دسترس. از شما یک زنگ و ما با شما تلفن ها را با تمام فدراسیون روسیه دسترس میکنیم. مغازه اینترنتی فرید اکسپرس. توجه، فریاد عشق تحت این عنوان روز 3 می ساعت 17 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکا شریف جورایف کنسرت با اشتراک سرایندگان جوان و امیدبخش جورابک شیرزاد. با عشقم تو چرا باور نداری؟ اسفندیاری میرزا. شیرین از دیداری تو، شیرین از گفتاری تو و ابراردین طاهرو. آه یارک ستمگر تو به حالم نگر. برگزار می شود. تلفن ها برای تماس 908 78 89 89 93 488 34 30. ای دیونا، کاری ما را چه کردی؟ بگوی خیلی نمیارم حلالش کنم. شوکت چی کار کردی شاه دختر را؟ خوردمش. شوکت است؟ آن بیشرف لعنتی را میکشم. بانو از پشت او مرا ترک کرد، غیب زده رفت. گوش کن، اگر به جانانم دست رسانی تو را پاره پاره میکنم، زنده‌ات نمیمانم. ای بدبخت تولین سازه گپ کشال نکن. چیکار کردی پولای مرا؟ آماده است. خوب حاضر با تو سراغه را که میفرستم پول را برده در آنجا میگذاری. بعدا من رفته پول را میگیرم. بعد گرفتن پول مکان تولین را به تو میگویم. اگر یگان خطاگی کنی یا تنها نیایی دیگر تولین رو در خوابت میبینی. فهمیدی دیونه؟ چی شد؟ من میروم، نزد تولین نمیروم. کنی رفتیم کاری شوکت رو تمام کنیم. رفتیم. لعنتی شوکت، عاقبت به کار آمدی. سمی در کجاست؟ شد تو اینجا منتظر شد. شناسنامه و پولها حل شد. اکنون میگریزیم. تو تمام شدی. او کراسی لعنتی توی. دستگیر کن رو. بیدم سیاه دستگیر کن. بیدم салом алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боириноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. این بدبخت اگر مرا فریب کنه تولی نعیم بلندی میپرتم.
бурдеми қапула қапидеми дар хона ҳисобшо мекунем. эдиёна тарафи қабодиён рафтан герия бмв сиё мондагӣ ай тулин дар багаж ай. Şevkat? ҳад домулои девона охир корта кардӣ а? дар ин шаҳри калон аз куҷо меёбем ин калта келазро? Ки медонад дар кадом сурохи аст? сардорам занбурпарвар дорушафа сур дорад. Ту чӣ мегӯӣ? уна онҳо чӣ кор мекунанд? من ساختمان دارم. Давид! برای ساخت بودم فلوت داری در جوره دویده راکی. шавкат кападуд кард балод зад тамом. دستگیرش کنید. دستگیرش کنید. خدایا این کار را کی کرد؟ نجات دادم. خلاص شدی. ای جنابی ازمی، ای جنابی ازمی، جنابی ازمی، نترس تو رو نجات دادم. جنابی ازمی مرا کی دوستید؟ شوکت دوزیده است. دیگه چرا دوستید است؟ شوکت از من چی میخواهد؟ از تو هر چیز نمیخواهد. از من نخواهد. از من پول خواست. جنابی ازمی این شالو که نداده اید؟ جنابی ازمی؟ ای دادم البته. برای تو همه چیز فدای تو باد. همه دارایم فدای تو باشد. جنابی ازمی همه‌اش را نداده اید همین خیل نه؟ اگر گویم که همه پولهایم را دادم تولین برایم نگاه نمیکند. نه جانکم اگر این خیل میشود یک قسمش را دادم. حالا هم قصر خانه و ماشین ها بناها اسبها قصرها حالا هم پول دارم ثروتمند هستم من. بله راست میگوید جنابی ازمی. بله جانکم بله تولینکم بله عزیزکم شیرینکم. ای بچه او میمری امیره 4-5 اتاج دیگه بالاتر سوزی چی کار میکنم اکما؟ همجا پارتون خودما شوکت صلات جنازه بنده مومین. یا خدایا یک آدم رو پرانده نتوانستی کنی به من ده سیلو رو پشه رو در چشمش میپرانم. ایستو چیکار میکنی جسور؟ قاتل شده در محبس میپوسی؟ سرده من او رو میپرانم. سر نمیدیم تو رو. یک سو ایست من خودم حل میکنم. نه پارکم. بچه ها رفته سری راهش را بگیریم. رفته میرویم.
زنبور پرور کلیست با دستی اونال نافتیده باید سمی رو دستگیر کنم. مادر جان خوب هستی؟ عدنان جان خوبم جنابی عزمی همه پول رو با اونا داده است نصفش رو داده است. بخیر است پدر، چی شد؟ نپرس پسرم نپرس. همه پول را از دست دادیم. اگر آن پول ها را بازپس نگیریم این خانم تولین به من اصلا خاندار نمی شود. تو پروا نکن پدر جان، این رو با من گذار. تو شعر و شیور هستی. اول تو از تولین دست بکش، بعدن گرفتنی پول آسان است پدر. خانم تولین جنابی عزمی جان تولین سلطانه بیا. شکری خدا از این کلاس خلاص شدم ها. گریختم. خاموش. فرق صدایت رو نبرار. آنها با کجا رفتن؟ این کار را ببینه کلتا کلاس رو میکوبیم و دنبال زنبور پرور و دارو پاش میدویم. این چه کار است ها؟ صدارم استی من حالت را خوب فهمیدم. با ذکاوت تیزی پلیس من شما رو میفهمونم. بود است نبود است دارو شب زنبورهای زنبور پرور را دارو پوشیده کشته است. فس این حالت رو شفی زنبور را دیده سر پرش ویران میشود و تا حال از خفای دارو شب دویده ایستاده است. چخیله گوش کن لوین، اینها رو تو فکر میکنی پسرم؟ خیلی دیگه خیلی فکر رو کی میکنه؟ البته که لوین میکنه. پیش رو میرویم، کار بسیار داریم. امسال من به نفخه میبرویم. درستی رفتیم. خداوند تمام ملائکه ها با این گپ تا آمین بگم. خدا لعنت کنه. لبای زهرا الو زیو چی کار کردی؟ سمی را دستگیر کرده توانیستی جانا؟ دستگیر کرده. من به تو بعداً زنگ میزنم. میلش خیر. نهایت زیاد بیگناه میبراید و ما براحتی خانه دار میشویم. انشالله این بها رو هم از خونه رها میکردم خوب میشد. جنابی عزمی ینگه جان بیا جانم. زهرا جان شکر که صحت سلامتی. رحمت سلامت باش زهرا جان. رحمت جانم رحمت یک خدا دانم. شکر خانم تولین. بیا خانم ما درون میدرایم. بیا جانم مرحمت. جنابی عزمی جنابی عزمی. بهار جان چشمانت را از بالای عدنان نمیکنی؟ گوش کن زهرا جان، با تو آشکارا سخن میکنم. بسیار خوب میدونم که از اینجا رفتنی مرا میخواهی. بله میروم، ولی تنها با یک شرط میروم. بگو چی میخواهی؟ عدنانی جسور رو با من تغری میکنی. فکر کن که این کار تمام است. به این هم نقشه هم را کشیدم. نزدیکتر اوی مرا گوش کن. این خیل میکنیم. ترسیدم جنابی عزمی سخت ترسیدم. خوب هستید خانم تولین جان؟ خوبم جنابی عزمی. با مهربانی های شما خوبتر شدم. نشید فایده دارد. عدنان برادر، امت را بگو که پدرم بی پول شده است اکنون این بازی رو بس کند. شد حل میکنم. زودتر حل کن. اما تولین جان من باید به شما یک مسئله مهمی رو بگویم. جنابی عظیمی از کو؟ جنابی عدنان خانم زهرا شما رو در باغچه انتظار است. بسیار تعجیلی بوده است. وای داد. بعداً حل میکنم. این رو خلوک بین. ها زهرا بگو. عدنان جان من به تو یک چیز را گفتنی بودم. چی گفتنی بودی؟ تستر بگو. کنی بگو. ای
خانم بهار چیزی شده است بدو. ای خانم بهار خوب هستید؟ پایم بسیار درد میکند. ای هر جا نباشد پایش را کشیده است. کنی برداشته به خانه بردن. من این زن رو چخیل میبردارم. از 70 کیلو زیاد است آخر. زهرا تو هم دستت را دراز کن تا او رو یک جای بریم. عدنان دست و بازی با قوت داری خودت برداشته بره. آسان باشد خودت برداشته بر. چخیل با قوت. بفرمایید. یس این کار حل شد. دادن تشکر زیاد. حاضر خوب تر شدم جناب عدنان جان. رحمت. چرا به من رحمت نامد؟ میونم کند آخر. خانم بهار شما دم گیرید من به شما یخ بیارم. یا خدایا زهرا در کجا است؟ بسیار درد کرده ایستاده است. بوجلا که پایم بسیار ضربه خورده است. کمی نمیمالید؟ البته. بله بسیار فورید. کمی دیگر با بالا کنید لطفا. بله کمی دیگر. باز با بالا. چی شده ایستاده است؟ بله ادامه دهید جناب عدنان جان. پای این زن رگ نکشیده بود چی؟ یا اینکه مرا فریب داد؟ از اینجا درها رفتن لازم. نیت این زن بد است. خانم بهار خدا به شما شفا دهد. من باید روم. با کجا می روید جناب عدنان؟ پای من بسیار درد کرده ایستاده است. وایدا در محکم است کو؟ پایم بسیار درد دارد. از اینجا رفتنم لازم. باید زود روم. خدایا این در چرا گشوده نمی شود؟ جناب عدنان یگان مشکلی است. در محکم شده است خانم بهار. یعنی در درون محکم شده مانده ما؟ شما کلید علاوگی دارید خانم بهار؟ با خدا من کلید ندارم جناب عدنان جان. نباشد که دری ما رو محکم کرده است. با خدا هیچ چیز رو نمیدونم. زهرا اینها برای من دام انداختند. با پای این زن هیچ چیز نشده است. کمی نمیشنید اینجا عدنان جان؟ خانم بهار چی کار میکنید؟ مگر شما رو میزیبد؟ یعنی چی فرق دارید از دیگر زنها؟ یا خدایا یعنی شما هم مثل زنهای بد اخلاق هاپی گفته به بغل مردها میدروید؟ وگرنه از شما خوشم آمده بود. شما را یک زنی با معنی فکر میکردم. در نظرم خود رو گنده کردید. کلید را بیده. جناب عدنان جان یک دقیقه. شما را از من خوشتان آمده بود؟ بله اما شما این وضعیت را از دست دادید. خاموش باشید. گپ نزنید. التماس خاموش استید. من از راستی بسیار شرمنده هستم. یعنی با حسیاتم دل شما رو شکستم. التماس مرا ببخشید مایلش. خوب دیگر غضبم رو نآورده. کلید رو دهید. شد حاضر میدهم. کافیست که در چشم شما نافتم. عشقی که نسبت شما دارم مرا شفا داد. شیطان چه خدایا مرا ببخش. و زن را گفتم که از تو خوشم آمده است. دیگر راهی نجات نداشتم. آخر جسور چی شد؟ میانم شکست. مرا با آن زنی دیوانه محکم کردی. ای دختر تو چی در داری؟ دیوانه هستی مگر؟ آخر جسور
писта бар ин духтар аст. Дигар чӣ мехоҳӣ ту? об ист дар ҷоят. номат бад шуд, худат ҳам бад мешавӣ. мо ин хел корҳо намекунем. хайр. зоро ӯ гуфт ки аз ман хушаш меояд. Чӣ? бале гуфтааст ростӣ? бале Ай! вале ба фикри ман худашро бисёр катача мегирад. Мешавад. ба хайр аст камоли сиёҳ, ба куҷо? напурс, падарам сахт гирифтааст ки Шавкатро ё пулҳояшро мехоҳад. ҷустуҷӯ накунӣ. ту беақл ҳастӣ, ҷасур. аввал падарам аз амал ҷудо шавад, баъдан ман ҷазои он Шавкатро медиҳам. гап нест. биё рафта дар маҳалла сайр кунем, бародар. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат, ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд зан занед ва мо баҳри ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо ин рақамҳо инчунин шумо метавонед ба воситаи Вайбер, ватсап ва имо низ ба тамос бароед. мо аз ин ки берун барояд корамонро тамом мекунем. мебарояд. ба хонаи духтари бобои Қодир меравад. бале санамҷон, имрӯз дарси авваламонро шурӯъ мекунем. ҳиҷри ҷонам. гӯш кун санам, гуфтаҳои маро айнан мисли ман такрор мекунӣ. Майлаш. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. алиф. алиф. б. б. т. ت. غین. عین. غین. هین. میدونی خوب گوشون سنم جان. غین. گین. غین. آخر گفتن نمیتوانم اجری؟ عجب آموختن نمیتوانم چی؟ درسی اولمون سنم جان، عصبهایت رو خراب نکن. گوش کن چه خیل میکنی. با کمک پشت زبان و بالای گلویت این حرف رو تلفظ میکنی. کین. کمی غفستر. غین. آنا دیدی؟ شد کو؟ کمی دیگر با گلویت خود رو مجبور کن. آخر نمیشود اجری جان؟ تمام جانم دوام میدهیم. قاف. قاف. کاف. کاف. ака амонатро дар хонаи муаззин гузоштем. хуб нақс мунтазир бошед. муаззин ки ба хонааш даромад маро хабар расонед. полисро хабар медиҳам. бешараф. دوصد و پنجاهی تقسیم کنیم چی بگویی؟ در جوزدان 500,000 پول است. گپ نزن. تو پولی کی را با کی داده ایستاده ها؟ به شرف. تو را من میکشم سمی. با خدا میکشم. زیاشا نخواد که مرا کشی. نه کشته نمیتوانم.
تو به من زنده لازم هستی. گوش کن، نزدی اونال رفته کار رو به سقراط برده دادنت رو میگویی. فهمیدی مرا؟ نمیشه این خیلگویا با محبس میروم. خوبترش کوشی. لعنتی نباشد من تو را میکشم. من تو را میکشم. میروی همه چیز رو به اونال میگویی. فهمیدی مرا میفهمیدی؟ فهمیدی مرا؟ نباشد میمونی. بباشد کلاس آروم شوه. چیکار میکنی میکشی را؟ آروم شو. برادر من قلیاردیر شدم. بیا به خارجه گریزیم. ای تو چی میگویی شفقت؟ چی میگویی؟ لعین تو تولین را دزدیده پول خواستی حیوان صورت. چخیر پول حقم رو گرفتم. ای برادر ای خزینه حقم رو گرفتم. برادر بانو رو همه دوزم به خارجه میگریزیم یک جوی. میشه برادر؟ کدام بانو؟ وای غیب زده است. کنعانی دیوانه آن دختر را میکابد. اگر من تو را یابد خونی بدنمان را میمکد. تو تا حال مرا خزینه خارجه بانو دوستی گفته ایستاده یا؟ بانو غیب زده است گفتی؟ چی گفتی برادرم؟ بانو به کجا غیب میزند؟ سمی؟ به کجا رفته باشد بانو؟ برادر بیا از اینجا میگریزیم. کنانی دیوانه ما رو میکشد. شفقت من دخترچم و زهرا را گذاشته به هیچ کجا نمیتوانم بروم. مرا ببخش. واو لام الف یا بسیار زیبا خوندی سنم جان. درس امروزهمان تمام شد. کمی دیگر دوام دهیم. من باید حاضر به مسجد روم سنم. بعد نماز امر معروف میکنی؟ البته. شد نباشد من هم میآیم. مایلش. جزدانم رو گرفته حاضر میآیم. مایلش انتظارم. مرا گوش کن شفقت. این شغال اینجا می ایستد. فهمیدی؟ نه آب نه خوراک هیچ چیز نمیدی. شاید عقلش به سرش آید. تمام. این جزدان را به زهرا بردنم لازم. مایل برادر بره. خیر تا دیدم. مایل بره. وقتای به پولیم در بانو ختم گم نمیزد. اینا که پول یافتین تماما گم شده. هم کسب مرا نمیکشوی ها؟ ای در که آدم به عقل تیافتی ها؟ کودک دم تا بگی خاموش بیست. با خدا عیب است دختر. ای لعنتی که من قدی تو همکاری کردم که مرا همکار میگی به شرف. که راست چی به تهمت کردی؟ بینم بانو گریخته رفته؟ کنان دیوانه هازی دستی مده میافتی. این همه خیل گردن تا میکنم رنگی چمچوق در بالای دیوال میمونم. لعنتی ای پیشم نبرو. فهمیدی؟ از عهده کار خوب برآمدیم کمال برادر. اکنون امام با پدر قشاقی تو خانه‌دار نمیشود. خوب است. تو این را باید به احمد بگویی جسور. یگان وقت میگوییم. تو پروا نکن. تو شین من میایم. تو چه خیل زن هستی آخر؟ من با تو میگویم که از خانه نمیبرایی. چیکار کرده ایستاده؟ چرا داد میزنی؟ گپ نزن تو را میکشم. کافیست آخر به من داد نزن دیگر. تو با من باز گپ میگردونی ها؟ دسته که زن را میزنه دو را میشکنیم. رو گم شو تو. چی خیل مردی که به زن دست میبرداری؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ واهمه زور هم نباشد اما مرد هست. نگذاش که زن را زنند. آخر من هم یک زن هستم. هر دوی شما میبینید اینجا منتظر شوید. همیشه منتظریم. منتظر نکن ما رو. گیر پول هایی که سمی دزدیده است. پاسپورتش هم هست. به خارجه میگریخته است. لعین اعتراف کرد مگر؟ نه حالا نکرده است. او رو چه خیل بگب میدراری؟ اگر گوید به محبس میرود؟ نه زهرا باید امروز کاری کنم که حل شود. گل ها برای کی است؟ البته که برای تو جانم. بگیر. تشکر زیاد. خواهش میکنم. به این احوال افتیدنمان را بینگر. کیپ کرد بسیار زیبیده است.
باور کن شرف تو هم بد نیست. اوه از حسابی تو شکمهایمون سر شد. با قصت برکت دهد کمال برادر. استغفرالله، هیچ گپ نیست جسور برادرم. با خدا از تو راضی شدم. اون آدم رو چخل زول زدم معیوب کردی. مرا اصلا خوش نمی آید که به طرف زن دست بردارن. خوب شد که مرا نگذاشتی، وگرنه دستی من بسیار وزنین است. او را به بیمارخانه می فرستادم. این دختر مرا با خنده میکشد، دستش وزنین بوده است. با خدا برادر، کسی که به زن دست میبردارد آدم نیست. بعضی آدم ها گرچند جنسی مرد باشند ولی مرد نیستند. زن ها مردترند. تو رو با این خیل آدم ها چرا گذارم که وقت گذرانی؟ جسور برادر. حلالت بود، حلال. انا هر دوی آنها هستن رفیقا. برادرم چرا این آدم رو زدی؟ با گپ حل میکرده میشد. اکنون ما رو میزنند. کی رو میزنند؟ عدنان برادر، کنی تو یک سویست. این خیل می شود مگر برادر؟ دستمان رو بهودا افلاس کردیم. مرا بین دیگر مرا با این خیل کارهای خورد آمیخته نکنه. معذرت میخوام عدنان برادر، دستونی تو اینقدر وزنین بوده از من نمیدونستم. خواهی بیا رویم. آشنا میگویم بیا رویم، چرا نمی آیی؟ وضعیت بسیار بد است عدنان برادرم. اینها همش آدم های بابای خودیرند. چی؟ آدم های بابای قادیرن؟ حاضر ما آدم های بابای قادیر را زدیم. چی کار میکنیم؟ برادر خودت رو خفا نکش، آنها رو خودت تنها زدی. آشنا دیوانه هستی چی؟ همش رو تو زدی، معیوب کردی. من دیدم، دست نرساندم. مگر نمیدانی؟ با همه جا آوازه شده است که عدنان جسور آدم های بابای قادیر رو لطو کوب کرده است. پروا نکن، حلالت بود. تو از قمسنگیر به اینجا آمدی. بگذار نامی تو در همه جا آوازه شود. شیر بچه من هستی. برادر چخل نام، چخل آوازه. اینش رو نمیخواهم. کنی بیا رویم، رفتیم. لعنتی شوکت، لعنتی کلتکلاز. خودم هر دویتان را قپیده میکشم. کلتکلاز. داملا هجری؟ بفرمایید اکای خانم. از تو یک خواهش میکنم. برای یافتن شوکت و کلتکلاز یک دعا کنید لطفاً. شوکت، کلتکلاز، خدا ما رو ببخشد. هر دویتان را پوست کرده به درون پوستتان کاه پر میکنم. اکا ما هم دعا کنیم؟ این رو گم شود دعای تو قبول نمیشود. اکا در اصل گیره من یک فکر خوب دارم. چی بوده؟ چی بودستان؟ میگویم که ما برای پیدا کردن شوکت و کلاس در برنامه خانم ریا اشتراک کنیم. این رو گم شود. اکا این زن خانم ریا رفته همه گونه دوست، قاتل، بدبخت، هر کسی که باشد پیدا میکنه داخل. گم شود از اینجا. این خیلی که باشد میگویم ما با نمک در برنامه زیبا سنم اشتراک کنیم اکا. چه خیل گپ از دادرم؟ اکا تو ما رو خوندار نمیکنی. اقلا برنامه زیبا سنم ما رو خوندار کند. چی میگویی؟ مرا گوش کنید، مرا گوش کنید. میدونه چی؟ حاضر هر دویتان را روید طهارت کنید. روید. این موازین به خانهش نامده است. پلیس را باید سنگسنم، پلیس را. نه سردار، با دخترتان یک جا برآمده رفتن. خیلی شد، نظارت رو دوام ده. به نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم. برادران عزیز،
парвардигори замину осмон ва он чи дар байни онҳост аллоҳи таоло ҳеҷ қавмеро бепайғамбар нагузоштааст ва ба ҳар як қавм пайғамбаре фиристода оиди ҳастии худ ягонагӣ ва бузургиаш инсонҳоро огоҳ кардааст. ҳазрати иброҳим яке аз ҳамин пайғамбарон буд. дар қуръони карим исмаш халилуллоҳ яъне дӯсти худованд зикр шудааст. ӯ барои бобилҳо паёмбар фиристода шуд. ҳазрати иброҳим даъват карда мардумро ҳушдор мекард, аммо қавми гумроҳаш ба ӯ имон намеоварданд. дар он замон подишоҳе бо номи намруд ки соҳиби сарвату салтанат буд, худро дар байни мардум худо эълон карда буд. ҳазрати иброҳим мардумро даъват мекард то ба худованди якто имон оваранд, аммо намруд имон намеовард ва мардум ӯро худо мегуфт. ба даъвати ҳазрати иброҳим эътибор намедод, ҳеҷ кас ӯро бовар намекард. ҳазрати иброҳимро намруд он қадар хатар намедонист. даъвои худогии намруд як тараф, бутхонаҳои бобил пур аз буд буд. бобилҳо дар он замон ҳам намрудро ва ҳам якчанд бути дигарро парастида аз онҳо мадад мехостанд. рӯзе иди бобилҳо буд. мувофиқи расму оин дар рӯзҳои идашон хурду бузург, зану мард, дорову фақир якҷоя ба идгоҳ мерафтанд ва дар шаҳр касе намемонд. бародарон, дар он рӯзи ид бутхонаҳоро ҳатто ходимонашон ба майдони ид рафтанд. ба ҳазрати иброҳим гуфтанд ту ҳам биё бо мо равем. ҳазрати иброҳим гуфт ки имрӯз ман ситораҳоро дидам, нороҳатам, рафта наметавонам. ҳамаи бобилҳо ҳазрати иброҳимро дар шаҳр танҳо гузошта ба ид рафтанд. ҳазрати иброҳим баъди рафтани қавмаш гуфт худоро шукр ки баъди рафтани шумо бутҳоятонро ба дом меафтонам. баъди ҳама рафтан ҳазрати иброҳим дар даст табар гирифта ба назди дари бутхона рафт. дарро кушода дар он даромад ва дар он ҷо бути зиёд буд. дар назди бутҳо хӯрокаву нӯшокии бисьёр буд. расму оинашон чунин буд. аз хӯрокҳое ки мепухтанд дар назди бутҳо мегузоштанд. ҳазрати иброҳим табарро ба дасти росташ гирифта ба шикастани бутҳо шурӯъ кард. якеро сарашро шикаст, дигареро пояшро, якеашро ба замин афтонд, дигареро аз байн ду қисм кард. бути калонро ҳеҷ кор накард, ба ӯ даст нарасон ва табарро дар гардани бути калон гузошт. аз бутхона баромада дарро чихеле ки буд маҳкам кард ва аз он ҷо рафт. вақте ки ходимони бутхона аз ид баргаштанд, манзараи бутхонаро дида ҳайрон шуда монданд. будҳое ки худо мегуфтанд дар рӯи замин пора пора буданд. дарҳол доду фарёд зада ин хабарро ба намруд расониданд. намруд аз ҷояш парида дарҳол ба бутхона омад. намруд ҳам вақте ки аҳволи бутхонаро дид ҳайрон шуд ва бо ғазаб гуфт касе ин корро кардааст аз ҷумлаи золимон аст. намруд ба сарбозонаш амр кард ки касе ин корро кардааст пайдо карда биёред. як ходими бутхона медонист ки ҳазрати иброҳим ба ид нарафта буд ва шубҳа кард ки ин корро ӯ кардааст. намруд амр кард ки иброҳимро биёред. агар ӯ ин корро карда бошад ҳатман ба ҷазояш мерасад. сарбозон ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба назди намруд оварданд. намруд гуфт худоҳои моро ту шикастӣ магар эй иброҳим? ҳазрати иброҳим гуфт табар дар гардани бути калон аст, маълум мешавад ӯ шикастааст. аз бутҳоятон бипурсед ки онҳоро кӣ шикаста бошад. ва баъдан илова кард агар ҷавоб дода натавонанд он бути калонро пурсед, шояд ӯ карда бошад. намруд бо ғазаб ба ҳазрати иброҳим гуфт ту худат медонӣ ки инҳо гап намезананд. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати иброҳим ҷавоберо ки мунтазираш буд аз ӯ гирифт ва гуфт ин будҳо модоме ки гап намезананд, инро шумо медонед. ин хел бошад чаро чизҳое ки не зарару фоида мерасонанд худои худ қарор медиҳед? он вақт маълум шуд ки будҳоро иброҳим шикастааст. намруд гуфт ӯро ҷазо диҳед, шиканҷа диҳед. бародарон, ҳазрати иброҳимро бисьёр шиканҷа доданд, бисьёр ба ӯ зулм карданд, вале ӯ аз даъвои яктопарастӣ ва инсонҳоро ба роҳи ягонагии худо даъват кардан даст накашид. намруд ният кард ки ҳазрати иброҳимро шиканҷа дода ва ӯро бикушад ва қарор баровард ки ӯро ба даруни оташ партоянд ва ба қавмаш фармуд иброҳимро оташ занед то худоҳоятон ором шаванд. майдони шаҳрро барои оташ задани ҳазрати иброҳим омода карданд. гирди оташдонро бо деворҳои баланд маҳкам карда дарунашро пур аз ҳезум карданд. намруд барои боз ҳам хубтар тамошо кардани сӯхтани ҳазрати иброҳим барои худаш як ҷои баланде сохт ва барои тамошои сӯхтани ҳазрати иброҳим алайҳиссалом амр намуд ки мардуми шаҳр дар майдон ҳозир шаванд. маконе ки бояд ҳазрати иброҳимро оташ мезаданд бисьёр калон буд ва пур аз ҳезум.
ҳама дар майдони шаҳр ҷамъ шуданд. касе дар хонааш намонд. ҳама барои мушоҳида кардан омада буданд. намруд амр кард ки ҳезумҳо оташ зада шаванд. алангаи оташ ба осмон мерасид. оташе ки намруд барафрохта буд он қадар баланд буд ки дуди онро аз тамоми шаҳр мушоҳида кардан мумкин буд. оташ бисёр калон шуд. ҳама мунтазир буданд. бо амри намруд ҳазрати иброҳимро бо дасту пои занҷирбаста ба майдони оташзанӣ оварданд. ҳама бо ҳайрат ба ӯ нигоҳ мекарданд. кофирҳо барои оташ задани ҳазрати иброҳим хушҳолӣ мекарданд ва як гурӯҳи хурде ки ба ӯ имон доштанд пинҳонӣ гирья карда дар ҳаққаш дуо мекарданд. ҳазрати иброҳимро ба назди оташ оварданд. бояд ба дарун мепартофтанд, вале гармии оташ он қадар зиёд буд ки ҳеҷ кас наздик шуда натавонист. ҳазрати иброҳимро ба оташ партофта натавонистанд онҳо. баъдан намруд амр кард ки ба воситаи зинаҳо ӯро ба оташ партоянд. зинаҳоро мувофиқи баландии оташ омода карданд. ҳазрати иброҳимро ба болояшон бароварданд. ҳазрати иброҳимро ҳамин тавр ба оташ мепартофтанд, аммо ӯ тарсе надошт. ҳазрати иброҳим худо бо ман аст мегуфт. чун ӯ бо ман бошад, ман аз касе сари тарс надорам. на аз марг ва на аз намруд метарсид. муҳтарам ҷамоат, имон инсонро ана ҳамин хел нотарс мекунад. нафаре ки аз худо метарсад, ягон қувваи дар муқобили ӯ истода наметавонад ва аз ягон қувваи ёрӣ талаб намекунад. ҳазрати иброҳим ба худояш паноҳ бурд. ба оташ нигоҳ карда тарсе надошту. медонист ки қувваи худояш ба ҳама чиз мерасад. дар забонаш зикр, дар дилаш имон, тақдири худоро мунтазир буд. бо амри намруд ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба мобайни оташ партофтанд. вақте ки ҳазрати иброҳим ба байни оташ афтид, оташ аз чор тараф дур шуд, чунки худованди осмонҳову замин ба оташ амр кард ки дар муқобили ҳазрати иброҳим хунук ва салқин бошад. дар байни оташ як роҳ кушода шуд. аз дарунаш як ҷӯйбори гуворо пайдо шуд. гирду атрофи ҷӯйбор сабз шуд. занҷире ки дар пои ҳазрати иброҳим баста шуда буд, худ ба худ кушода шуд. ҳазрати иброҳим дар болои гулзор нишаста буд. намруд ба баландӣ баромада хост ки оташро бубинад. намруд даруни оташро назар кард. оташи фурӯзонаш дид ки гулзор гаштааст. ҳазрати иброҳим солим дар назди ҷӯйбор нишастааст. намруд ин ҳодисаро дида ҳайрон монд. якчанд нафар ҳазрати иброҳимро диданд ки сиҳату солим аз даруни оташ баромад ва ҳамон замон имон оварданд. намруд тарсид ки мардум аз ӯ рӯ мегардонанд. дарҳол ба одамҳояш мактуб навишта ба чор тараф равон кард. сарбози бисёр дархост кард. ҳамааш силоҳдор бошанд гуфт. бо худованди замину осмон ҷанг эълон кард. қариб 100 000 аскар дар назди намруд омода шуд. кибр чашмони намрудро он қадар кур карда буд ки бар зидди парвардигори худ ва оламиён ҷанг эълон кард. худованде ки соҳиби қудрати бепоён аст, барои намруд дарси ибратноке омода кард. бародарон, худованд ба пашаҳо амр кард. пашаҳо ба чашму рӯй ва бинии аскарҳои намруд ҳуҷум карданд. аз зиёд будани пашаҳо аскарҳо якдигарро намедиданд. пашаҳо ҳар аскар ва асперо ки мегазиданд, садои нолаашон боло мешуд. ба он дард ҳайвонҳо тоқат намекарданд. аз дарди зиёд ҳайвонҳо аскарҳоро ба замин мепартофтанд. ҳамин хел ин сипоҳи золим парешон ва нобуд шуданд. намруди разил танҳо монда ба қасраш фирор кард. дарро аз дарун маҳкам карда фикр кард ки наҷот ёфт ва ором гашту. вале аз тақдири худо роҳи гурез нест. як паша аз сурохии калид ба дарун даромад, парида ба рӯи намруд часпид. намруд хост ки ӯро аз рӯяш дур кунад, вале паша ба даруни бинияш даромад. аз бинияш ба мағзи сараш рафт. оҳиста оҳиста мағзи сарашро озор медод. намруд бо дастонаш ба сараш зада хост ки як лаҳза ҳам бошад дардашро кам кунад. то сарашро ба девор намезад, он паша ором намешуд. чун як лаҳза ором меистод, паша азият доданро давом медод ва садои намруд ба осмонҳо мерасид. намруд сарашро ба деворҳо зада ҳамин тавр худашро кушт. худованд дар охирон ояи сураи Юсуф мефармояд ки аз ин қиссаи пайғамбарон хиратмандон панд мегиранд. худованд соҳиби ҳикмат ва қудрати бепоён аст. худованди бузург ҳазрати иброҳимро имонашро ва сабрашро насибамон кунад иншоаллоҳ.
پسرم یافتی وای شوکت را؟ همه جا رو دیدم پدر ولی او رو نیفتم. چه نیافتی ها؟ چه نیافتی؟ اکنون من چیکار میکنم؟ اگر آن پولها را بازپس نگیریم تولین مرا از در بیرون نکند. پسرم من بی تولین زندگی کردن نمیتوانم. پروا نکن پدر جان، اون ابله رو یافته همه پولهای تو رو میگیرم. احمد کی هست؟ من وای ملیس، یعنی ملیس اینقدر چیزی مهم چی بوده است؟ چرا گپ میزنی با من؟ مادر جانم اکنون هیچ سبب نیست که تو با اون آدم خانه دار شوی. چرا نبوده استی؟ گوش کن، وای آدم برای خلاص کردن تو همه پولهایش را به شوکت داده است. نصفش را داده است؟ مادر با پسرش گپ زد، شنیدم به پول به ثروت مونده است. چرا مرا نمیفهمی؟ خطا شنیده ای؟ با من انگشترین تحفه کرد، از بریلیانت است. بین زیبا است این رو ببین. مادر چه زیبا است. چشمانم کار شدند. حیاتم جانم آماده شدی؟ آماده جنابی اسمی جانم. زیبا چایی من این چقدر زیبا است یا خدایا. خوب نباشد میبریم. میرویم. بای بای. نقص مانید. بای بای. پولی پدر تمام شده بود کو برای امام انگشتری خریده است. با خدا جسور من هم نو از تو شنیدم، معلوم که پیشتر خریده است. عجبا پدرت باز پیشکی چی خریده باشد؟ پروا نکن، تو میدونی که پولهایش هم تمام شد، با فکرم دیگر هیچ چیز ندارد. بیا ما کمال از برای خدا، عصبهایم بسیار خراب شد بسیار. آرام باش جسور برادر، کمتر پس در برون پلیگون میسازیم، یک دو تیر پرونه هم عصبها آرام میشوند. با پلیگون ملیگون آرام نمیشوم، برای آرام شدنم باید آدم پرانم. آدم وای بویژدام، باید آدم میپرونده است. تو حالا سیلوه را داشته نمیتوانی. وای آقا اجراز ما یکم سوال بپرسد. البته سوالی اولم را میپرسم. آماده هستی؟ آماده. کنی بگوید بچه ها اولین پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ حضرت آدم. آفرین به شما. سوالی دوم را از شما میپرسم. آخران پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ آفرین به شما. ماشاءالله بسیار دانا هستند. دانا معلوم است. پختکان شیرینی را حلال کردید. پختکان فروش بفرمایید جناب. خسته نباشید. خوش آمدید. بفرمایید. امک جان کنی بیایید به این دانوچه ها پختکان بدهید. کنی اینها رو گیرید. رحمت اما رحمت امک گیر جانم. بگیر. تشکر زیاد. بفرمایید خانم. برای کارم. تشکر. ممنونم. این برای تو. این برای تو. کمال برادر چی کار میکنی؟ از راستی آماده کردی پلیگون رو؟ چی فکر کردی جسور؟ واهیمه میکرده که همه تیرم به نشان میرسد. کنی مهارتت رو نشان بیدی؟ آشنا من از 100 متر پشه را در قناتش میپرونم. چی فکر کردی تو؟ یک سو گذار این واهیمه ها رو. با من شرط میکنی؟ ها؟ دانسته باش احوالت رو بد میکنم من. یا خدایا این دختر با کجایش باور کرده واهیمه دارد؟ شرط میکنم. آشنا تو چی خیل تیر میپرانی ها؟ اگر یکان کس را پرانی نمیفهمد که تو آدم پراندی. کنی تو رو بینیم؟ باز این مرا نپرونم.
ана ин хел тир мепаронанд. шанси бандаи ғарибро бин. шанси бандаи ғарибро кани бигӯ дар куҷояш паронам? дар дилаш. ой до ин чӣ хел парон? ё ин ки ин мелис нест чӣ? хуб шуд ки бо падарам ҳар ҳафта ба полигон мерафтам, вагарна камоли сиёҳ мелис буданамро пай мебурд. чӣ шуд камоли сиёҳ, забонатро хӯрдӣ магара? шуд кани дар чашмаш парон, баъдан гап мезанем. гуфтанӣ ки инҳо ҳама тасодуфӣ шуд ҳа? майлаш. چی شده صداست؟ الو یزنا به خانه هجوم کرده ایستادند، بیایید زودتر. صدای سلاح. ба берун. ин чӣ хел тирпаронӣ аст ҳа? ба ман деҳ силоҳро, биде. чӣ хел тир мепаронанд, чӣ хел нишон мегиранд, ман ба ту ҳамашро меомӯзам. бин ҳозир чӣ кор мекунам? левен сухрот намурда буд магар ки ба ин қаср ҳуҷум мекунад? садои тир аст. дав левен. бин камол бародар, бину биомӯз, чӣ хел тир мепаронанд, чӣ хел нишон мегиранд. ис полис, дастҳо ба боло бардоред. таслим шав. силоҳро ба ман биде. гир инро. левен, дастманро бубанд. гир. як лаҳза, комиссар Унал, хатокӣ шудааст. силоҳ аз ман аст. маро дастгир кунед. ту кордор нашав камол. силоҳ дар дасти ӯ буд. дасташро банд. левен. язна, инҷа чӣ гап шуда истодааст? Аднанро чаро дастонашро мебандед? зуҳро, магар ту занг назаде ки ба қаср ҳуҷум карданд? зудтар биёед. ана омадем. инро дастгир кардем. язна, аднан чаро ба қаср ҳуҷум мекардастанд? ин ҷани янгаи тулинам Аднани ҷасур аст охир. ҷасур гуфтӣ? бале. куҷои ин ба ҷасур монанд аст? ба ҳар тараф тир мепарронд. гуфтӣ ҳуҷум кардан омадем, дар дасти ин силоҳ буд. агар ягон кас мемурд чӣ? мурдааст? ҳа? мурд магар? ногуфта намонад. калтакеласро бигӯ омада мисли одам таслим шавад. аз қонун гурехта намешавад. инро медонед. маро асабӣ накунед. ӯро ба шӯ бабаред. аднан чӣ гап шуд? туро ба куҷо мебаранд? гӯш кунед, ӯро ба ҳеҷ куҷо бурда наметавонед. барои чӣ? чӣ гап аст? баҳору аз мелис хуш меояд чӣ? баҳоргур, лутфан ба кори полис дахолат накун ки ҷавобгарӣ дорад. охир ман духта гум шак тараф бес. гум шав. рафтем биёред. роҳ кардам гаранг накун. кайне рафтем. худоё, ман чӣ кор кардам? чӣ қадар хуб буд ба воситаи ҷасур аз баҳор халос мешудам. чӣ кор кунам акнун? чӣ кор кардам ман? чаро ин полигонро омода кардам? ба сарам бало расад бекалла. чӣ хел мелисро халос мекунам акнун? ё худои марде ки дӯсташ медорам, ӯро ба маҳбас мебаранд. ман бе Аднан чӣ кор мекунам? салому алайкум дӯстони азиз. дӯстон, ба шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи як лаҳза ханда пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин санъатчиҳои ҳаҷвӣ, филмҳо, қиссафилмҳо ва силсилафилмҳоро аввалин шуда бо сифати олӣ тамошо кунед ва инчунин рӯзҳои наздик дар он канал силсилафилми садоқат ва бахтиёрро низ метавонед тамошо кунед. ба канали як лаҳза ханда обуна шавед. боварии комил дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. ака канон,
ҳама ҷоро кофтем, аммо шафкати паданалати раини оқи падарро аз агунҷо пайдо карда натавонистем. чӣ хел пайдо накардед? гӯсфанди қарокул? ака дастонатон дардро набинанд, вале кош намезади уро. агар пурси чаро, чунки ман ин масъаларо ҳал кардам ака. рафта ба барномаи ждиминия занг задам. шавкатро дарҳол меёбанд ака. рост мегӯӣ? ба худо ака. офарин ба ту, офарин шербачаи ман, офарин. афти хунукта набинам. бача девона шидаи ту? наход одам ҳамихе бедор кунад. ақл дорӣ ту бародар? гам назан, инҷо хоб будим агар. Не, моҳӣ меқапидум. безор кади ку? Сами дар дарун асту, ту инҷо баррабарин хоб. ай мемонӣ камтар нури афтобу занамон? оуро дар дарун бастагиам куҷо мегирезад? хомӯш. пештаро роҳ гард, бояд он аблаҳро ба гап дарорӣ. марҳамат гузареду ко. ою коҷон гузар, аз бари боло гузар. хош ҷаноби шавкат, сами дар куҷост? бародар, ба худо қасам мехӯрам ки инам ҷамъи шиштагӣ буд. ман намедонам. гап назар шавкат, лоин як одамро соҳибӣ накардӣ, то ин ки ин одамро дастгир кунам шикамам дарӣ. бародарҷон, ҳақ ҳастӣ, мефаҳмам, аммо бин ҳоло гарм аст. ин дур нарафта, инам ҷода ки ҷои даст нарафта меқапӣ муш. чӣ хел дастгир мекунӣ шавкат? чӣ хел дастгир мекунӣ? ӯ аллакай гурехта рафтааст. оф шавкат, оф шавкат, оф. хуб шуд ки нусхаи сабтро гирифтам. ин сабт барои ба хориҷа рафтанам чиптаи ҳавопаймоям мешавад. ҳам пули мехостагиамро аз калтакелас мегирам, ҳам шиносномамро мегирам. бисёр хуб ба сарам омад ин фикр. сардор, муаззин ниҳоят ба хонааш даромад. 1 соат пеш дигар нафар даромада буд. ӯ ҳоло ҳам дар дарун аст. одами даромадаро мешиносед? намешиносем сардор, ба фикрам меҳмонаш аст. хай, назоратро давом диҳед. ба полис хабар медиҳам. шиноснома дар куҷо аст? агар мелис буданамро гӯям маро озод мекарда бошанд, не аз куҷо озод намекунанд. бо силоҳ дастгир шудам. ин хел бошад бадтар мешавад. ин марда кари чиит? саволи сардода ҷавоб бидӣ. ман ҳангоми омаданам дар роҳ шиносномаамро гум кардам. рақами шиносномаатро бигӯ. шиноснома ба забони русӣ паспорт мешавад. рақамша бигӯ. комиссарам, ман рақами шиносномаамро намедонам. чӣ хел намедонӣ, а? хари аблаҳ! ту маро масхара мекунӣ, бешараф? левен, бурда маҳкамаш кун. ҳайвон, ту акай унара мазоқ дорӣ, а? кани хезаҷот. комиссар, накунед, ман ҷияни хонум Тулин ҳастам. рав, гумшав. гумшав. боз ҷияни хонум Тулин будааст. гӯш мекунам. сухан дар бораи маводи мухаддир меравад. хабари маводи мухаддир? суроғаашро нависед. шумо ки ҳастед? дара кушо, дастота пеш кун.
تو لویت مزاق داری ها؟ میدونی که کارت جوابگاری دارم. باز میبرم ایلینگات کشانت میکنم بعد زندگی را میفهمی. فهمیدی؟ بدرا تیز بدرا اینا فهمونه که لویت کیه؟ سیمت مور گریوش دیدم عروسان نیستن. انا که پدر لوین خبر مواد مخدر رسید رفته عملیات بچه ها رفته ما مکزم پیش. استاد شنیدم شما یک دشمن داشته اید با نام سقراط. بله. شنیدم که او را پروندند. بله من هم شنیدم. تا جسدش را نبینم باور نمی کنم. همین خیل آدم است یعنی. وضعیتش چه خیل است؟ وضعیت سخت را پس سر کرد. خوب شده ایستاده است. کی بیدار می شود؟ هر وقت می تواند بیدار شود. خوب استاد او رو کی پرام فهمیدید؟ در این باره هم معلومات نمیدونم. این چه خیل کار است؟ با جای کلاس رو دستگیر کنیم با کارهای بی‌معنی مشغولیم. لوند دور پاش رو پیش کردیم، جسور رو داشتیم، حاضر به عملیات مواد مخدر میرویم. سردار اکاونال وظیفه ما کلاس رو دستگیر کردن نیست. ما پلیس هستیم. وظیفه ما جنایتکارها رو دستگیر کردن است. خوب که خاطر رسان کردی لوند. هجری شنیدم که سقراط برای بدام افشاندن جنگاور صنم را استفاده میکرده است. این چه علاقه دارد؟ یا اینکه صنم را دوست می‌دارد؟ یعنی او از صنم دور باش گفته فلان گفته تو را تهدید میکند؟ نه استاد نمیکند. یا خدا خیر چی درد دارد جنگاور؟ چرا وای دختر را همیشه نجات میدهد؟ یعنی قهرمان است و هم تو دختر را نجات میدهد؟ گرچه چند بار حیاتی مرا هم نجات داد. من هم نفهمیدم، رویش را دیده نتوانستم، نقابش را کشیده نتوانستم. آخه سردارم ما کلاس رو دویم دستگیر میکنیم. دستگیر کردن او آسان است. نامناسبش رو هم میدونیم. اما جنگاور رو چی؟ او رو تماما ما نمیدونیم. چه خیلی دستگیر میکنیم؟ کمی کلات رو کار فرما. کلاس رو دستگیر کنیم، جنگاور رو هم دستگیر میکنیم. این چه خیلی میشه سردارم؟ آخر اونها همکار نیستند. همکارند. هر وقتی کلاس رو دستگیر کنیم جنگاور اومده نجاتش میدهد. علیق همکارند. درست سردارم راست گفتی. جنگاور چرا خلاص میکند این رو نفهمیدم. یعنی کسی است که مرا خوب میشناده هیچ چیز رو نفهمیدم. ای خدایا من چی جنگاور منگاور گفته شیشتم به این هم سرم تگی بلاست. سمی رو از دست دادم اونال از پسم. اوف از جنگاور با من چی هم؟ جمع شوید. استاد شما پروانه کنید. کمیسر اونال بیگناه بودن شما را حتما باور میکنه. با خدا هجری اگر باور کند هم چی می شود؟ او یگان راهی مییابد که از پس من شود. او همین خیلی یک آدم یک رو است. اطراف را احاطه کنید. زود باشید. گذر لوند. یا لوند در رو که کشادیم در حال هجوم میکنید. فهمیدی؟ بخیر باشد. در این ساعت کیست؟ نمیدونم استاد. شاید صنم و زهرا باز برای دستگیر کردن ما آمدن. من رفته بینم استاد. رفته بین. هجری؟ اکی اونال؟ اونال گفت؟ این از کجا برآمده؟ خبری مواد مخدر شد. کافت کاب میکنیم.